Kwiqonga lethu le-WhatsApp abantu banikezele ngengcebiso ngezinto abafundi efuneka bazenze ungabi ngamaxhoba amaziko emfundo angekho semthethweni. Bekungathi makuthiwa kuyobhaliswa abantwana uqala konyaka ndingayi ukuyombhalisa kuleso sikolo esingekho mthethweni, ndikhambe ndiyofuna kwezinye indawo isikolo esikemthethweni ndibhalisa umntanami afunde. Ngiyabonga. Into endinoyicebisa mna umfundi ngamnye makazame ukwenza uphando ngesikolo sonke a-aplishela kuso. Umfundi angathi enxaba i-desperate aphele ezibhalisa kwezi zikolo zinovuka engceni. Mina ngakusho uMinister of Education umsebenzi wakhe ukuthi angene door to door kuyikole ezingarejistwanga, athathe labo bantu abarejistayo lapha bafaka inkantolo baboshwa, then bese kungena futhi kuyikole kuma-high school during the year kufundiswe abafundi ukubaluleka ukubheka iy'kolo ezi-registered under hulumeni as all.